بریا دەستپێکردنا ڕوونچناسەیە پەرلەمێنتۆیا کوردستانê du endam parlamentên fraksiyona partî êrişkire ser Elî Hema Saleh parlamentarê fraksiyona Goran û bûyê sedemê jî ve rûnişna parlamentoyê bo dema bêtir ji demjimêrekê paş ket. Lê serbûyara êrişkirinê herêk ji fraksiyona Yeketî, Goran, Yekgirtoya İslamî, Komala İslamî, Arasteyî Sêyem û Bizutnewa İslamî di ragihandinekê de bûyer bi plandarêtî binav kir. Lê cemxwe jî ve Elî Hema Saleh ji hênartî ragihand. Ev firizgirêk kesî di gel tu kesekî de nîne. دروسی کردووە بە هیچ شێوەیە من بابەتێکی شخصی نییە چونکە من هیچ شتێکی شخصیم لەسەر کەسان نییە من لە ڕابردووە و لە ئێستش قسەم کردووە لەسەر کۆمەڵێ مەبادێک کە پەیوەندی بە حەقی ئینسانی تاکی کوردەوە هەیە پەیوەندی بە پرۆسەی دیموکراسیەوە هەیە پەیوەندی بە سەروەری قانونەوە هەیە. Li cemxwe ve fraksiyona partî li Parlamentoya Kurdistanê red kiriye bûyer plan ji bo hatvedareştin û weke ew dibêjin her karekê bikin li kesê natirsin. Bi merema aşkirakirina sedemên bûyerê jî Serokê Parlamentoyê Lijneyeka Lêkolînê pêk aniye. ڕەتی ئەوە دەکەینەوە نە بەرنامە بۆ داڕێژراو بووە نەخوازیاری ئەو بابەتین وە لە کۆبوونەوەی داخراویش ڕامانگەیاند ئەگەر ئێمە بەرنمەیەکمان هەبێت شەرم لە کەس ناکەین و ئەگەر بڕیاریشمان دابیتن شەرم ناکەین دەڵێن ئەوە وەڵامی ئێمە بەڵکو ئەوە وەڵامی دوو پەرلەمانتاری پارتی دموکراتی کوردستانە لە فراکسیۆنی پارتی دموکراتی کوردستان بەڵام قەتاوقەت ئەوە سیاسەتی فراکسیۆنەکە نییە. Merdan Xedir ewendan parlamentê partî ku êriş kiriye ser Elî Hema Saleh ji hênartî ragihan ew neçar bûn bi vî awayî serederiye di gelda bikin. ئێمە دەمانویست قسەی لەگەل بکەین بۆ ئەوەی ئەو حاڵەتە دووبارە نەبیتەوە ئەو یەک ڕێزەی بینی فراکسیۆنەکان تێک نەچی دیارە بەردەوام بوو لەسەر هەلویستی خۆی ئێمە ناچاربن بەو شێوازە ڕەفتاری لەگەل بکەین. Bûyera êrişkirina serperlemantar Elî Hema Saleh piştî wê aramiya nizbî dêtin ku li sala parve digel dema pêkanîna kabîneya binkefirawana hikûmeta herêmê de hatiye rojevê eminî ku hemû cûre sîmayek opozîsyon û hebrikên eşkirayên siyasî li herêmê de helawîstin. Gerçi piştgek ji çavdêrên siyasî di wê bawerê dane ewa ku îro li parlamentê da çêbûyî rengvedana peywendiyên fermiyên navbera partî û goran nîne yan rastir rengvedana peywendiyên kes hatiya Mesûd Barzanî û Newçêran Mistefa nîne. Lê bi dûrjîna mazanin bûyer destpêka vê hevrikê alozî be ku li ser helbijartina serokê herêmê birêve ye.